Ka-Opus Strakam jong ka-District Sports Officer jong ka-East Khasi Hills, hakane katayo kalayo ban penlong ya kalumpung ya lekai hapdeng ki kena school na kaleng kani ka-district. Ya kani kalumpung kabalatip kum ka-Chief Minister's District Level Inter-School Athletic Meet arajar arpaulai la penlong na do ka-arpaun rio hado ka-arpau pratarik menta ubna yayong arajar arpaulai hamadan jong kasai hanehu. Hagani gajeng kop kabalai sni ki kena akbalami khmat ek school boper ki bahag district East Khasi Hills. Kilesham banta gajeng kop boper gajeng ilakai ki bahab ak athletics bagantup gajeng kop mare hak jingjengai haki kerdan boper ke basdang nadu shispa meter shaneng ka hexathlon ka discus throw ka javelin throw ka shot put ka high jump ka long jump bat ki bedi gajeng ilakai. Yakini gajeng kop lapia halaki jongki kerdan kat kum karta bagantup ki bahapok kat sau senam karta ki bahapok kat nriau bat hapok kat prasnam karta. Wala barok keblesham banta kani gajeng kop kila persang manwara ana me lagi jongki school. Nrai ha kabakut hi ki kena ki banagi school na ka sor shillong ki kampau bat yok ban kamai kambun kita kema. Yakana best athlete ha ka kerdan jongki bahapok kat sau senam karta layo daw wedan Jaku Greg Bimarak na St. Anthony's High Secondary School Shillong. Kat ban nakalang kikentai pat layo da ka Alithia CL Nongpur na ka Loreto Convent Shillong. Nagabenta ki bahapok kanru senam karta kanam best athlete layo du bahalang lengdo na ka St. Anthony's High Secondary School Shillong. Kat ban nakalang kikentai pat layo da ka Citra Malik na ka St. Mary's High Secondary School Shillong. Bat nagabenta ki bahapok kat prasnam karta kanam best athlete layo da Renaldi Dhar na ka H. Elias Memorial High Secondary School Shillong. Hakani kalumpung Yakob kabalai sni wala baro ki kena jeki school boper kila persang banetun jo bor bat banjob ki jing Yakob ki babunjat. Ndrai haka bakat do haka kadran jeki bahapok kat sau senam karta ki rang bat ki thai ki bala kampau syakmat haki jing lakai boper ki kentop ki kena jong St. Anthony's High Secondary School Shillong ki bala job santali kita kemaksiar artali kita kemarupa bat kowe kita kemaranong. Kat banak liang ki kentai pat ke St. Mary's High Secondary School Shillong kala job artali kita kemaksiar kowe kita kemarupa bat sautali kita kemaranong. Na kebenta ki bahapok kanru senam karta ke St. Anthony's High Secondary School Shillong kala job hendriu tali kita kemaksiar lai tali kita kemarupa bat lai tali kita kemaranong. Kat mana kalian ki kentai ke St. Mary's High Secondary School Shillong kala job hendriu tali kita kemaksiar artali kita kemarupa bat sautali kita kemaranong. Hak jengkop jong ki bahapok kat prasnam karta na kaliang shendrang ki blajab ekata maksiar kidan sangut ki bajab ekata kemarupa kidan sangut bat ki bajab ya kata kemarnong kidan sangut. Kat bana kaliang ki kentai jong ki bahapok kat prasnam karta ki blajab ya kata kemaksiar kidan sangut om chem ladon bayo kata kemarupa bat ki belayo ya kata kemarnong kidan arngut. She jumped a height of 1.106 meters.
.99 meters for 5 meters. Clocked a timing of 2 minutes 57.34 seconds. The team comprises of Arthur Swear, Clean Merthong, Cheerfully Pungro, and Jennifer Narlong. The bronze goes to Evangeline G. Dingdor. I request that DSO to also be there for the photograph. Once again, let's give them a big round of applause. All the athletes, please can you stand up in your places?